Masimbonge, Masimbonge, Buhiba Masimbonge Tap and Tap TV show bazophila abantu tsatsing la ka sheko re se hlopheng se bitswang Suurman Bana Tumelo ke sehlopha sa ka mona ka Gauteng ka Hammanskraal ka motseng o bitswang se company ke itse ho wena re bapala dihlopha kaofela re bapala dihlopha tsa ntjha re bapala dihlopha tsa kgale re bapala dihlopha tse tsebahalang le tse sa tsebahalang empa re kenya manala haholo ho tsena tse wena o sa di tsebeng
wena muhi wa Masimbonge Clap and Tap TV show bazophila abantu ke itse ho wena tsatsing la kasheko re ka mona ka Gauteng ka Hammanskraal ka motseng o butsang se Khambana ke se Khambana Suurman empa pleke e bitswa se company le Suurman. Okay ka le sokola le bitso lena se company e se Khambana ke se company okay tate ka se tlhopeng se bitswang Suurman Bana ba Tumelo ke setlhopha se setle ka mogomong o makatsang re bile le bona o so bone le wena itsa ke fitla fela bang hijacker se go bapaletse pina le bona o so ntse o mpone tse re je ka mona ke setlhopha se setle ke Suurman Bana ba Tumelo ke bana ba Malome Mabuti ke ntwana tsa Malome Mabuti ke na le ntate ke ena ntate Malome Mabuti dumela ntate Dumela go mo malapeng ke le go pele ke dumelang o bang ke Malome Mabuti setlhopha se mo ba Tumelo mo Hammanskraal mo Suurman. ka leboa papa man setlhopha se setle ha kana se qadile neng setlhopha se kwa re qadile ka 1985 ka se go kereke e bitse St Baptist ke ntate wa mo lapeng the late Archbishop Baloyi so fitlhela ka so isa setlhopha sa teng mo Halboti. Okay 1985 me ba sure o tshwana le generation e ntjha ditlogolo le tlogolwana mona fela motho a ko njwetse ntate wa ka ho tloa 1985 wena ka 1985 o no so ntse o bina kapa o no sa le monyane kapa ho no ho etsalang kana be pa ka 85 na ke bina ke le monyane mara modimo ha o kethile o kethile mme a ntse ya ampe pa setlhopha le mo a morena bona plana ka setlhopha ke sena ampa so bona ka tshwara ke le mo kana so ka gola ka sona ke ka kene so morena ka okay ntate wa a ko njwetse dikatleho jalo ka o le moetapele ke a bona moetapele e bile umphathi wa setlhopha sena a ko njwetse dikatleho tse di hopolang tse le na le tsona jalo ka Suurman Bana ba Tumelo tse hlile di le pelong ya hao me pa ba le album tse 4 ya pele ne bitswa Bophelo ya bobedi ya bitswa Diosana ya boraro ya bitswa Rawa Masole ya no e bitswa Jenny e qere go dileng last year nne ka chifa di awards tse leng teng ka mo ka pela di cup tse leng teng ka nominate wa as best conductor mo Tshwane ka chifa lifetime achievement ya ka mo Tshwane ka nnete wena mohi wa Masimbonge Clap and Tap TV show Malome Mabuti ke motho a tsebala mona a o botse nna ha o tla o batla o tseba ka Clap and Tap ya Tshwane mona o botse nna ha hona motho ya sa tsebeng Malome Mabuti re se ka nka nako re ke o bapalle pina tsa bona tse pedi ke batla o fa bona ha ba re re ya o boka morena ka mora mo ke tlo o fa bona ha ba re koloi ya moya ke eo ba kae ba para mewae o mo utlwe Malome Mabuti a re ke ba le papa
Masimbonge Tlapen Tap TV show bazophila abantu ntse ke dutse le ketapele re phura le shetla re ja le komo le ketapele ya sehlopha sena Suurman Bana ba Tumelo ke na le ntate mona ntate ke ntate Jopo nna ke mmitsa ntate Jopo ke batla yena a itlhalose hore ke mang o etsang sehlopheng se ntate Tumelo a dumela ntate Maphela re sa mathomo ke dumedise ba buiko hae ke dumedise setšhaba sa Hammanskraal go tlontse tsa lefatshe ke dumedise the Tlapen Tap well the botlhe ba re lebeletseng mo Masimbonge TV Reloaded wa le bolela mo ke Job Mabena ba mmotsa gore ke PRO ba mfile mmereko ba re ke PRO so ke tlo ba PRO ya Suurman Bana ba Tumelo so ke PRO ka go khutshwana okay ke batla o ska re fa ka bokhutswane ke nako ya hao ke nako ya Suurman Bana ba Tumelo ke batla o phuthuluwe fela o go jwetse ha o PRO o etsang fela o konfetse pedi tse tharo o etsang wena ka botlalo mona sehlopheng se sa Suurman ntate Maphela ka botelle ke sa ra ka bokhutswane mosebetsi wa ka ba nna ka PRO o sempolo fela ke engage le media I'm the one who done the media statement release and ke make sure se tlhopha se ke ya ka mkhonka khonang gore ke se fumanele go nyana ka polelo ya se yeng kana ra re di sponsorship mona le mona ke make sure se tlhopha sa Suurman Bana ba Tumelo so la se ba brand ha re di tlhopha tse dintse tsa Tlapen Tap mo le lefatshe ka bophara okay ntatwa ke a bona o tshwere ntho ho botle mona ene ke a utlwa ho boima man ke gauta ya nnete ke a utlwa e boima mo go jwetse ditaba ho etsalang gauta ke tshwereng en ntate Maphela le ba buiko hae nka no hore ke katlego ya Suurman Bana ba Tumelo e re fetsang go e kry recently e leng gore na ba onara mphathi wa rena ka yona e leng ntate Malome Mabudi o leng gore o itsagale thata ka Mr White Glove gore mo a tsamang mo teng o tlo no mmona pere White Glove ora gore ka polelo engwe ka gore tsela tsa gae modimo o mo bolesitse tsona ka White Glove ora mo a tsamang mo teng a pere White Glove tsebe gore batho ba yo phela modimo o sebetsa ka batho so se ke se tshwereng mona ba se bitsa gore ke katlego ya Lifetime Achievement Awards mo di awarding tsa Tshwane Indigenous Music Awards tsa 2021 ba le ba mo honora ele category ya Masimbonge ha ne ba honora di Lifetime Achievement batho ba le gore khale ba le teng mmino mona wa sepostola wa diatla ba le gore ba nne ba ntse ba tsamaisa le ntshola modimo ka o bina le o pa matsogo le o pa maoto ka le bonta o go jwetsa South Africa hore a ke re bona le kamane ka tseba di award mane ka bo madimo ba ne ke le siko ne ke santse ke le Cape Town kwana re le di choir tse di ha ka gona o fitla o go jwetsa hore le fuwe ke mang a ke rona le o fitlela o present wa ke mang a itseng
wa mhlophi wa di-tv kapa wa radiong a o ko jwetse babui gore na o e fuwe ke mang le fuwe ke mang a na le abela yona e tlisa matsong a lona ntate ka bokhutshwanyane ntate award ena e ne e presentiwa ke ntate Bafana Maphela o leng gore ke montate o re mmitseng ka lenaneo la Masimbonke o leng gore itse category e leng gore yena ya nne ka ntate Maphela le Masimbonke ba ne ba honara batho ba e leng gore ba ne ba le teng minong ona wa tlepenthete ba santsane ba sa le teng mo nakong ya bona jwale ke lenaneo le leng gore mang le mang wa le bona mo TV ha ntse re bina ropa diatla so Masimbonke a bona gore go botlhokwa gore le yona nke itsentshe letsogo go hlompha kampo go acknowledge batho ba e leng gore ntse ba bina mmino ona wa tlepenthete o e feditse ntate wa ka e re ke ba fe pina ke batla ba fa pina ba re ke batla ba mamele malome babuti ha re satane ona wa chika ba se chant satane china ke batla fa yona ka mora mo ke tlo fa nkape se ka matla Nishina mona Satan nishina Satan nishina mona Satan Itike mani Itike Iya bona nana osi Shila baba fundisi Satan nishina Shila baba fundisi Satan Itike ina Itike iya bona nana osi Shila baba retana Satan nishina Shila baba retana Satan Retana What is it? Itike iya bona nana osi
amuhele wena muhi wa Masimbo ngeThepenthe TV show bazophila abantu ntsodutsile nna Tebogo masimini ke ntse ke na le ketapele ke na le mme mona mme mo tleka nnete go telele bana go sesane ke batla a ka itlhalose mme dumela papa le kae le kae ke go potla bosetse South Africa go mme ke mang o etsang setlhopheng se se ka ke le dumedisa botlhe ba le lebeletseng mo Masimbonge mme ke Elizabeth Baloi mo setlhopheng mo ke bina alto ene ne mo khwaireng ba ntlhophile gore ke be secretary ya bona sefane sena sa Baloi ke a tseba ke sefane se seholo mona ke sefane se seholo mona Suurman wa mana jwang le ntate malome Mabuti wa mana jwang le ke motloholo okay mo malome Mabuti okay a ko njwetse fela jalo ka malome Mabuti wa tseba ona le stress ke ona lo ba le stress khwaere go fitlela go dintho nako mo dintho a di kopana go bonolo Tlepenthe fitlela dintho nako mo a di kopane
o mo tshehetsa jwang le ba bang ka ntle ho wena fela le mo tshehetsa jwang hore le mo fe matla hore a nna fumane dikatleho tse ntle hakanakana? Malome abuti re na le setlhopha le nna re mo tshehetsa ka gore always ha re tla practicing ke kwa re kopa gore e tla practicing gore le re achieve dilo tse dintšhi o tshwana le dikhwari tse ngwe ga di achievile di-award tse dingwe so e se ka ba tsona fela le rena re kgone go representa amasekegala so ha tla practicing re make sure se a se khupang re mo irela sona. A ko ntjetse ka practicing ebile ke ratile gore ka nnete ba emisitse wena and o mongwe wa bomme ka tsaya bomme ke mathata practicing le a e tsamaya practice a ga tla practicing rena re le bomme re tla practicing a sokodise ha le tle practicing fela ha o thwe Masimbonge ya tla ntate Masimini ko le tle practicing ra tla practicing le re ne di consequences re ne le ba bereki mo khwaireng re ne le bana ba dikolo mo khwaireng ngwe re la itse re tsogole ke tsogole kono tla re e tirelle a le bona ba tle practicing mara ha ba le teng ba tla practicing. Ke kopa ko fe ba boipina tse pedi fela tse o batlang lona le Suurman bana ba Tumelo bana tsa malome Mabuti o go re fe pina tse pedi tse o batlang re di bapala? Dipina tse re tlo di bapalang tsa ntwana tsa malome Mabuti ke Go Utlwa Lerato le O Jesu wa me. Ke mo
le wena mohi wa Masimbonge Clap and Tap TV show ka bomadimabe se fedile nako ya rona re bile le nako e monate le Suurman Bana ba Tumelo ke itse ke setlhopha sa ka hona ka mona ka Gauteng ka Hammanskraal ka plekeng e bitswang se company ke ka Suurman area e bitswa Suurman e seng company ke Suurman okay ntate ke batla hore jalo ka ke sa khona hore ke be teng di awardeng jalo ka ba bang ba Masimbonge TV show ke batlang ke ko fe yona ntate wa ka empa ke kopa hore ke a tseba motho a moholo bile o feta ho le ka dilemo le ka maitemohelo a Clap and Tap ke a tseba o mfeta hole empa hangata ntho tse tjenana di ruisa batho hloho mane hloho e ruile motho a re sa mo tshwara hore ho etsahalang ka yena re sa khona lo mo atamela ke kopa o no tswelle lerato le ke boneng o le fa bana ba hao ka ofela ka mona ke kopa o no tswelle fela jwalo ja fa modimo tlo bontsha tse ding tse ngata ke a leboga a re lebohe ke batla o fa pina bona ya o qetela ka mo ke re teng sefapano
Tumelo,